namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ay of course namuntlha ha vuya hi kokwana Africa leyi nga busy swinene na hosi ngome Mr Post akhawunti ya kokwana Africa of course hi yaleyo on Facebook it's Africa Chabalala ra bava so ka sonto of course ra ti 22 ta November yi tlheviya kambe live video kokwana Africa yi tlheviya kambe video and ku na reason yo why yi hi live video leyiwa so hi ta hi kha hi swi twa ku why yi endlile makumune yena mhaka leyiwa so a hi ngeneni ni ngo twala ntikulu ko va ku heti fanta yena va ku i bife muti hinkwawo leswi ma swi endli nchumu mina beef ya yena leyi ya mzaya a yi nchavisi yi nchavisi mina futhi a ni chuwangi futhi ni ready ka hana mahlasela ka hana bambara swi endli nchumu yeah so ngumi landela ku Master T of course mka mi swi vonile previously hi endle video la of course ku nga na mahungu ndlela kusuka ka the big fans ta hosi ngome Mr Post such as Solegezana Nogeri va kha va kombisa ku kwana Africa ya ku beefiwini and ako beefiwa yona ntsena ku ya beefiwa family hinkwayo ya ka Rabava very family yikulukumba ngopfu and stuff like that la mhaka khu yi sukela kokwalano so swo kokwana Africa no yi ri kumini hungu ra ko la mhaka leyi se hi leswi nga tshamisa swona and swo swi tikomba ku nga ku ri ntiyiso ku beef leyi nga yi ri kona na mi loko ni langutise kahle based on swilo leswi kha yi swi vula kokwana Africa kha yi beefa Mr Post swa make sense ku Mr Post nga va difficult hi kwata ku ya kwata hosi ngo Mr Post a xi hundza sweswo so I think it's possible okay nga tivi ku na loko ri beef ya ku yi fika yi huma ku yi nga va yi kha yi koka ku fika kwini and stuff like that okay tifayili na ti tiva hinkwato ni ngo ti humesa a ti tiva hinkwato na ku yi tshama bama na yena na swi tiva va ta le ka hina va kha va rila va ku post posa bini loko ba hi va vulavula tlapa nkarhi luwa loko ka lwela xitandi ni nga n'wi humesela tifayili hinkwato guys I'm sorry guys mhaka leyi ntwa yi ni heta ntiyo ku nga ku ri ntiyiso mara ku va ka n'wina guys mi vona nga ku ri ntiyiso so ku one hi mhaka leyi hi nga ta hi nga yi confirm vhele no hi ta report-a njhe va ri guys loko ri ntiyiso hawo swi ngo maybe hi ngo zama ku meka sure ku yi nga yi beef kokwana Africa wu nga huma swo tala ngopfu kwala ndeka video ka hana swo tala ngopfu swi komba na kokwana Africa yi na tifayili to tala swinene a hi nyajini but swi komba yi na swo yi khome swo tala ngopfu mhlolo leyi hopefully a hi ntiyiso no yi na chukele na swi tiva sweswo no yi na chukele vana lava hi va yena vana lava hi va buti wa yena na swi tiva sweswo na swi tiva no vana lava hi va yena va buti wa yena that's why buti wa yena tshama ri laha ka yena as you can hear mina very mina hata ku yini guys there is nothing much I can say ku very boya ku vulavula but hey mhaka ya le mi twa kwalano hi ku tswaka kokwana Africa so n'wina mi ta mi kha mi vula hi vona ku mi twile ku nga ku ri ntiyiso or ku nga ri ntiyiso mina I don't know mhaka leyi tikaka a ni sweswo loko se swi fika kwalano loko se a swi ri ka Master T a hi ta ze ku hi mpela loko swi ri serious ngopfu na DNA yi nga humesiwa DNA test and stuff like that so I don't know hi leswi kokwana Africa yi vulaka swona kwalano so yeah hi leswo ni nga sukusela ka ba wena no hunda ni ya ka tifayili ta mhana wena hinkwaswo msayi nchumu mina se na ku vona se hi le ku deleleni swinene na tifriend ta wena as a word so swona obviously since i vanhu lava nga kula swin'we va nga kula tiko rin'we ende malume wa yena is very clear yi tiva everything about him and va tlhela va tirha swin'we so mhaka hi yeleyo guys so
Hey, yona mhaka ya tika ya tika swinene because swi tikomba na ku yi nge resolve-iwi le a swi tikomba na ku yi nge resolve-iwi i dinyipi dya khale ngopfu dya khale like na ku ba wena vo lo huma peceni na swi tiva ku why va hlongoriwe laha ka vusecurity lebyi bya laha ka magistrate na swi tiva hinkwaswo swi lo vuya swi pfalapfariwa na ku humesa information ya ka n'we hinkwayo va ku humesa information ya muti hinkwawo van'wana mi ngo ta khomiwa mina a ni chava ku khomiwa mina na problem yo khomiwa a ni chavi nchumu futhi tolovela mfana na timhaka to tala ngopfu ni ya ba family hinkwayo ezavheta tani switoko swo ku va tivelana loko a ni ku hi laha loko ti kombisa tifense ti kombisa ku wa swi ngo va ya bifa the whole family so yona yi ri ya swi kota ku yi nga swi kota ku va yi bifa the whole family as you can hear kona so kahle beef leyi loko it's more like a win and lose type of a situation because swo ti fanela ku va na Afrika already a yi ri ku n'wi bifeni loko swi ngo Mr Post phela hi yo case ya ku leyi mi fike mi yi vona already a yi ri ku n'wi bifeni lero swo ka ku ta ku bifetela yona ntsena na loko ri mpela loko swi ngo vita humesa beef swo ka ku ta kha ku bifetela yona ntsena yona mhaka leyi yi nga yimi mhaka hi ku swi tikombi na ku va ri vambirhi na ku a va willing to solve this matter swi tikomba tano swi komba ku ri beef ya khale ngopfu loko kokwana Afrika yi chasi na vasipala andlitimbeta nkarhi yaliya ku khale it says a lot swi vula swo tala guys and then of course hi vuya le ka tower leyo swi ngo Mr Post of course a ka ku tower ya yena beni ma yi nga ni ze hi ku hinta kwale yi kombisa ku a nga theli laha yo fika a pandza xitandi ka wona mhani ko beef mara mhaka leswi komba ku nga ri beef because kokwana Afrika yi fike yi kombisa leswi na loko i teka xitandi xexo i xi teke hi nkani xitandi xexo va make toilet vo va fane va nghena toilet kwala i bana toilet liya i thinga va makeli na toilet se i vula ku a va fane va toilet kwini tolela ngopfu swa kona tani mi swi dwa kwalano veri yo pandza xitandi kwalano lalo i tsutsuma loko na ku tsutsuma na muti wa wena ni beef i ta dya hansi tsutsumi siya vana va lava boti wa wena nsati wa wena ezavheta yona mhaka ya kona yaleyo yona mhaka ya kona leyi hi rizaka kokwana Afrika kwalaho mina guys tani swi mi swi twa ku mhani a ti nontoyi ko ku vhele fike hi vulavula kwala xikarhi ka video mani kha ni interacta na yona hi sweswo so i warning kahle from kokwana Afrika ku if impela beef yo huma tanihi swi tikomba na ku yindliweni beef of course at times it's possible guys mi fike mi it's possible beef yindliwa yi tlhe yi nga humi it's very possible ku fanele swi ni nga mi kombisa ka section ya severa press rhangana ku beef a yi ri kona towards xo nge rhangana ivi yi nga ha humi swa koteka ku yindliwa yi tlhe yi nga humi so n'wina mi ta mi kha mi vula ku ma sapota ku yi huma or yi nga humi na ku swi tikomba na ku still na loko yi fika yi huma ku ta tlhe ka huma swihundla swo tala swinene swa swi ngo Mr Post once ku ni bifa swi tiva ku hi le xitejini hi le ndlwini hi le kwini lexi nga ta humelela i xi amukela xin'wana na xin'wanyana just ku twa i mi bifini laha mzayi i swi tiva ku xin'wana na xin'wana lexi nga ta humelela mzayi hi amukela xin'wana na xin'wana xi nga ta endleka ezavhete se o threateniwa manjheni tani leswi mi kha swi twa mugurukeni yona kokwana Afrika hi yona yi nga sungula na ti-live videos phana yi fike hi langutana leyi hi yo yi nga sungula ku va yi kha yi n'wi hlaselela hi ti-live videos mara still loko ku ri yena a retaliate i tirhiseliwa nkani so hey hayi mina I don't know what to say mhaka hi yeleyo loko ri amukeza mi subscribe man ta kombela mi teka subscribe Xikwembu na khongela ni lomba 4 million yi ta vuya there's no way ni nga ta tsutsuma na yo wa swi tiva vutomi bya me byi khome hi wena ni ta yi vuyisa ni lomba 4 million a Jesu Kreste n'wana wa Xikwembu amen.